Oya menye pi there maba nkran maba yankasa hen MP no office Cape Coast North MP no office oya Deputy Speaker of Parliament Honorable Ebo Barton-Odro yaba na sro ha na ha ye more from ba ha no nyagor mejizi that time bia hen MP ozi exercise have free no ozi exercise MP mpocho wejuma as MP onya baade yo medase MP na seche won Fanti mpone de mbrahye begoyi ye shambra oni ejuma titira yeye enti badi yonu sinche na ebohu de ejuma bi so ha ebutuma aboa wo chief executive o senda wo wankan hey se ono ode mpuntujume bi okodo na wetu wana mo wa chiro won kratai oza abankran ha na wode ibi o dzichiri man kratai no wo hwe no wodzi hujuma no so de ye mbrehye begomia tum ewodo na ye na ebo wo chief executive amenze o mama ye kudri wose the mazi say ye ndama ancho ye nti ye fefe da makwane do nti no so ka ho na mom nye de MP no onu na mpuntu djuma ye na asezi oya mpin pi hemu pi ye fom ye dwende onu na mpuntu djuma ye na asezi nemum nti time bia amerikasa mesende ami onu brofukase mo sem ye catalyst for development o chede pia yema ewa yema nkasa na me ye mpuntu djuma me pia amama modom no so wenya ho mfaso mpuntu bia no koda oye mfaso ma modom na mum chief executive no ye ministers na azen wonne da mpuntu djuma sam no o hye wonza nze ka nche mama makana yen Mpocho MP na djuma no so eka oya yet the was for oversight onya bade onu yi de wo member mu no ana hen constitution no o chere ye wo nkrobata ibasa oye executive afande president na ne suafo there's other way to describe it in ye wo parliament na ye wo wonsa woye judges na ade nzo ye ibasa na oye president na mpanyimfo no se won woye yamana na wozuru buman na oda hen parliament no mu pi wo obabada yeyim be yegituma ansa na woza ye ejuma wozi ye ejuma so a oda ye wodo na ye hwede ayimbiara wozizi ejuma ne de ma ofata ntoni oversight responsibility ye fa akon ahodu pi na ezi ye damazin ebi wo a ye botro caution na eza kama ebi a suafo a ohwe adusuado the MP or the constituency also pedu bi so there the mazi wayenden besinde ondu the constituency na no so obo manembere mo abana we be ya no anti bibi atosina yetum yezefa dem kwano do ibisu wo ha yetum today yesikasam no ho nhihye budget was what yima yezi hu bobo ewa ye bisibisa nsam ye hwe baby aye fi de isinto wo bi na ya charge na dama na mama wo wi na ye be yem brother ya agi budget na atum nti abanom fan ye djuman na ye tum ya ye nyama kakra o mama azen otten nti ono so ka oversight no wo gudu wo ye no so bibia mbre da ho nti mbre boso na se bibi o ha ye nwanji ho a ye tum ye chwa adwen subcommittee of parliament bi otumo fra minister bra damazi oshem de dam na nchodo ye na sisi a yehu moroko ewa ane de bibi rekodo a he wanje ho ewa parliament ni yim de aban ono de ohwe na oye dam nyama no yetum ye fra ban na suafa ohwe dam djumezi no do ye ni zinkita ho na yetwena adwen beji ado yo committee bi a wo friend assurances committee enka no na ncham wodo ono de awo aban penyina ne omampenyina ne biara ebegina begom akada de mazi wo mehen mbredodo dam ye beye ana de mazi ye gudu a ye adwendwen ho ntore nche ye bezi ho djuma assurances committee won wa ye kude na wotan
no note na mrepem na wa afro our minister kaka dem asemi wo dem bie dem dey na ya hwa ye hu dem bre na apawo inzi hu djuma dinta won chiremi bia no chere you put pressure ama promise what can done ho fantimpo o friend bosha erisha no ibotumi ezido nti wa kwan ahuru pinje na ye fado a yetum yezi yedam oversight. Okay. I am there. I kind of Fanti Kasamuranka sampo in church no or clearer than Brofu yesterday parliamentarian. No parliamentarian no but Fanti Kasanumuni as a brashe begoyi parliamentarian. The one Juma Potsi brashe Shembra. Yes, you school. MP, Yankasa MP. Honorable Ebo Barton-Odro. Also a deputy speaker of parliament. Wa church be bill mu hen. Say America say ye wo no office wo nkran parliament house. Ye base nkra na ye da CP so de enya bra ma hen. We djuma do so. Na ye fi central region ye fi go aba hankoti de ama bibia it's on hold. Yeah, na say epede wo constituents or tinzama sinti te da CP right. Yeah, the paibo reta wechi ye nyim there say wedwuma as deputy speaker okokana obaka he nyina wo gwei anti yes yam paibo beta wechi na ye be stress so there oya ebefia na abogwa kese menim if the Fanti is right but they create forum na engage na nya there be beside ye per road ye per day but brana wash your parliament and so na yen so see atase ama sense so ye wagentwe bia na ye za aka mo ama ho that's it.